današnji novi video. Danas vas vodimo na večeru. Da vidite koliko košta obrok u restoranu za jednu tročlanu porodicu. Izabrali smo neki restoran po principu buffet restoran, ali je uzimamo znači steak, poznat je po stejku, i u cijenu tog stejka ulazi sve ostalo što oni poslužuju tamo po stolovima. Tako da, eto, vidjet ćete. Ajmo. Ajde da vidimo. Sad sam, jel to ovo? Jeste, evo ga. Ajde. Da vidimo. Izabrali smo restoran koji je poznat po svojim stejkovima. Svako je naručio po steak. Za Aleksu smo uzeli neki dječji meni i tamo imaju posluženi, ne znam šta sve, kolačići, svašta nešto, i to sve u stvari ulazi u cijenu ovog stejka. Mi smo platili oko 40 maraka otprilike, za nas troje. Svako je uzeo po jedno jelo i kao što rekao, sve tamo ulazi u tu cijenu. Sad ćemo ti vidimo šta sve tamo nalazi. Wow, kad prije? To je moje. Nije. Nisam stigla ni da ispričam. Evo, brzinski. I još ono što hoću da kažem jeste da kada sam skenirala ovaj kod preko neke posebne kineske aplikacije, sve je bilo u pola cijene. Tako da stvarno uopšte nije skupo. Ovo je sve koštalo jedno 40 maraka. Sad ćete da vidite šta smo sve dobili. Ok. Pa ovdje ima svašta. Znači i nuggets i roštilj. Wow. Ok. Povrće. Ovdje je vjerojatno pizza bila, čini mi se. Voće i povrće. Sokovi. Ok. Ovdje su pudinzi, neka jela, salate. Imaju i suši. Kolači. Ja ne mogu da vjerujem da ovo sve ulazi u cijenu. Čak imaju i sladoled. Da ovo sve ulazi u cijenu ovu. Pa ovo je... Ne mogu da vjerujem, eto. Ovo je fantastično. Evo je pizza. Stvarno nemam riječi. Eto što smo uzeli za sad. Pizza, valja li? Šta je to? Stić? Šta je to? To je kolačić, ajde prvo jedi meso. Jel valja? Jel valja meso? Stvarno? Eto. Ajde se vidi ovo. Ovo je hljebić. Ne, to zna ljudi, daj uzme ovo, jel? Ajde da probam meso. Jesam. Pa dobar je. Ali mislim, moglo je biti još više pečan. Šta misliš? Ajde. Ja bih rekla da je ovo baš sedmica. 7 od 7. Tata nam nikad nije probao suši. Hoćeš? Imamo sa majonezom. Koje? Nema tu majoneze. Majoneza. A pa vjerojatno slatka ona. Ovo je možda čak i Oreo preko. Nemoj taj ovaj uzmi. Pravi. Da vidimo. Pola, nemoj sve staviti u usta, pola ostavi mene. Iskreno. Toliko ti je dobar da nećeš? Stvarno? Majoneza, ne. Nemoj ti, Beco, ti jedi svoje. Vidi kako je tvoja lijepa. Majoneza, ne sam majoneza.
Ima fil. Da vidim. Da kren. Jao, gledaj unutra. Je lijepa? Je li slano ili slatko? Slatko. Jel dosta kolača? Hoćemo pojeti špagete? Vidi uopšte su lijepe špagete. Viš šta sam još donijela? Hajde. Jel ko za sladoled? Uvijek. Hoćemo sad reći? Hoću da vidim kakvi imaju. Jo, Bože. Beco, hoćeš ti ovaj jedan da ti donesem? Ovaj je inače bio za tebe. To pojela mama. Predobro je. A ja mislim ti kažeš nikad me nećeš razumjeti što volim ovo da jedem. I to, jel? Ovo je savršeno. Predobro. Eto, to sam izabrala. Za tebe. A za tebe sam uzela moči od kokosa, zato što znam da voliš, da. A nema gdje stati? I nađi mjesta. Hajde. Šta ti misliš ovaj moči od kokosa da valja? A? Predobro, jel? Bio je zeleni, bio je taj. Beco, gdje ti stane? Evo, ovo me zanima, mene zanima ovaj. Jo, svi su hladni, ono kao sladoled, znaš. Ovo je lubenica. Ova je predobar. Možda probaš? Aj probaj. Vidi ga. Šta kažeš, Aco? Dobar, jel da je? Baš je dobar. Evo idemo, čekaj. Beco. Gdje ti je kaščica tvoja? Ne, nije to sladoled. Evo ti mamina viljuška. Ajde. Ajde slobodno jedi, nema veze. Ljudi, ovo je nerealno. Dakle, pojeli smo po steak i donosili svašta. Znači imaju od riže, nudli, preko svega voća, povrća, peciva, kolača, supi, sokova, piće. Sve ulazi u cijenu. I naravno vidite da je restoran je full. Znači pun. Ja sam mislila da nećemo imati mjesta. Evo. Krcato. Eto, uzeli smo i sladoled. Šta je? Kaže, Aco, gdje mi stane više? A ponovi šta jesi rekao, da je ovo najbolji ručak? Koji smo imali u Kini? Eto. Šta je bićo? Evo, tek smo vidjeli ovo. Znači, ušli smo u 5:25 i samo imamo vrijeme da izađemo do 8. Dakle, imamo 2,5 sata fore da sjedimo ovdje i da jedemo koliko hoćemo. Šta je? Malo vode, evo. Krcato, krcato. Eto ga. Baš je dobro. Gledaj ljudi što čekaju u redu.
Ovo su ljudi što čekaju u redu da uđu u restoran. Čekaju sto. Lele. Ok, ajmo. Šta kažete za restoran? Bebo, jesi najeo? Ja moja stomak. Boli me stomak. Ja. Ali stvarno mislim za ovu cijenu, ja ne znam. A? Mislim šta ovo je 50 maraka za tročlanu porodicu da se ovoliko najedu. Pa to nema nigdje. Pa mislim realno. Eto, to bi bilo to. Završili smo današnji dan. Idemo sada kući, polako. Hvala što ste pogledali ovaj video do kraja i vidimo se u nekom od narednih. Ćao! Ne idemo se kući.